Icyo tukwifuriza ni ukugomeza kugubwa neza no gukomeza kugira amahoro n'imigisha aho uherereye aho ariho hose, wowe ukurikiye ibiganiro bya M247 TV ndetse nawe wakoze subscribe kuri iyi channel. Turagushimiye cyane ndetse tunagusuhuza tunakwifuriza kugomeza kugira ibihe byiza no kugomeza guhaha ukaronka mu mirimo uri gukora iyo ariyo yose, ndetse nawe utameze neza tukwifuriza kongera kumera neza ndetse no kugomeza koroherwa n'ubuzima no kugira ishya n'ihirwe mu mirimo uri gukora, wowe udukurikira uherereye mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Icyo tugiye kukubwira none aha ngaha ni amakuru agezweho muri aka kanya, aho tugiye kukubwira ku makuru yerekeranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yaramaze gutegura umushinga w'amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa, ndetse akaba ari amasezerano ashingiye ku masezerano ibihugu byombi byashyizeho umukono, haba ayasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ayasinyiwe i Addis Abeba muri Ethiopia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutegura umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa, ndetse bikaba biteganyijwe ko bizashyirwa mu bikorwa mu gihe kitarambiranye nk'uko bikubiye muri aya masezerano impande zombi zashyizeho umukono. Ni umushinga muremure ndetse ugizwe n'impapuro zigera kuri 17, aho ushingiye ku mahame agenga ubufatanye mu by'ubukungu u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyizeho umukono tariki ya 2 Kanama umwaka wa 2025, yaje yunganira yashyizweho umukono kwa 27 Kamena umwaka wa 2025 bifashishijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amahame yo muri Kanama agenga ubufatanye mu gutunganya ingufu, kubyaza umusaruro ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka ibikorwa remezo birimo ibyifashishwa mu bwikorezi n'amasoko, imicungire ya parike n'ubukerarugendo ndetse no guteza imbere ubuzima rusange. Imwe mu ngingo zikubiye muri uyu mushinga ivuga ko ibihugu byombi haba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda bizakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye mpuzamahanga mu gutunganya amabwiriza ndetse n'amavugurura bigamije kugabanya ibyago by'ishoramari ry'abikorera rishobora guhura nabyo mu bucuruzi. Indi ngingo kandi ivuga ko abo ku ruhande rutari u Rwanda cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazajya bagenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro bifatanye n'abikorera mu gushyira ku mipaka uduce tuzaharirwa ubucuruzi. Umushinga w'ayo masezerano uteganya uburyo bw'ubufatanye burimo inama ngarukamwaka yo ku rwego rwo hejuru irebana n'ubufatanye mu by'ubukungu ku rwego rw'akarere ndetse n'izindi nama zishamikiyeho zirimo n'iz'amatsinda tekinike. Muri iki gihe uyu mushinga uri gusuzumwa n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa barimo abo mu rwego rw'abikorera, banki ndetse n'ibindi bigo bitandukanye by'ubucuruzi. Biteganyijwe ko mu ntangiriro z'Ukwakira umwaka wa 2025 abahagarariye ibihugu byombi bazanoza uyu mushinga, kandi nihatagira igihinduka amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu azasinywa mu mpera z'uko kwezi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagaragaje kenshi ko amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu azaba ariyo ya nyuma aherekeza ay'amahoro u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiranye tariki ya 27 Kamena, kandi ko aya nyuma azashyirwaho umukono n'abakuru b'ibihugu ndetse akazasinyirwa i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo Amerika ishaka ko amasezerano y'ubukungu asinywa bidatinze, haracyari imbogamizi cyane cyane ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho leta y'iki gihugu itaratangira gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ndetse ibi ngibi akaba ari byo bizatuma u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka iruhuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho yari yarahawe ko igomba kuzaba yarubahirijwe ndetse yarashyizwe mu bikorwa mu gihe kitarenze iminsi 90, gusa kugeza n'ubu nta cyizere cy'uko izatangira vuba kuko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kwinangira ndetse no kugenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa aya masezerano, cyane cyane kuri iyi ngingo yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR usanzwe ugizwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994.
Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Ngoga Martin tariki ya 22 Kanama umwaka wa 2025 yabwiye akanama kawo gashinzwe umutekano mu nama y'urwego ruhuriweho rw'umutekano yabereye muri Ethiopia mu ntangiriro z'uko kwezi ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze gutangira gusenya umutwe wa FDLR nk'uko bikubiye muri ayo masezerano. Ku bijyanye n'amahame kandi ibihugu byombi byashyizeho umukono akaba ari amahame agera kuri 6 aho yose ashamikiye ku bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi, ndetse ibihugu byombi haba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizagira inyungu muri ayo mahame, ndetse bikazanafungurira amarembo abashoramari bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushora imari cyane cyane mu bucukuzi bw'amabuye ndetse no kuyatunganya, aho ari amabuye aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyizeho amahame aganisha ku bufatanye mu iterambere ry'ubukungu, aho byabifashishijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amahame yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 2 Kanama umwaka wa 2025, aho u Rwanda rwari ruhagarariwe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Antoine Marie Kajangwe, mu gihe ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ihagarariwe n'inzobere mu by'ubukungu ndetse Amerika nayo ikaba yahagarariwe n'umujyanama wayo mu by'ubufatanye na Afurika, uwo nguwo akaba ari Masade Buros. U Rwanda na Kongo yiyemeje gushakisha ahantu byafatanya cyane cyane mu bikorwa remezo mpuzamipaka, ibyanya by'inganda bihuriweho, ubukerarugendo bwambukiranya imipaka n'amasoko mpuzamahanga, ndetse bikaba n'amasoko mpuzamipaka hagamijwe ukwishyira hamwe kw'akarere n'iterambere rirambye nk'inkingi y'amahoro arambye. Ni amahame akubiye mu ngingo zitandukanye, aho ingingo ya mbere ari urwego rw'ingufu, aho u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishaka gukorana kugira ngo byongere umusaruro w'ingufu z'amashanyarazi zitunganywa kugira ngo ibikorwa by'inganda ndetse n'abaturage bigende neza. Ku yindi ngingo ni ingingo irebana n'ibikorwa remezo, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yiyemeje gufatanya mu kubaka ibikorwa remezo bifitiye akamaro byombi, cyane cyane ibyo mu rwego rw'ubwikorezi, ububiko bw'ibikoresho ndetse n'ibijyanye n'ikusanyabumenyi n'itumanaho, amasoko ndetse no kureshya abashoramari ngo baze bashore imari muri iyi mishinga y'akarere. Iyindi ngingo ni ijyanye no gucunga parike ndetse n'ubufatanye mu by'ubukerarugendo, aho impande zombi zitegerejweho gufatanya hagamijwe kongera imbaraga mu bikorwa byo kurengera ibidukikije ndetse na parike, cyane cyane mu bice bihanaho imbibi, ndetse ibi byose bigakorwa hubahirijwe amahame ya siyanse mu bijyanye n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ingingo yindi ya 3 ni ijyanye n'ubuzima rusange, aho u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitezweho gufatanya mu bikorwa byambukiranya imipaka hagamijwe gukumira ikwirakwizwa ry'ibyorezo ndetse no guteza imbere urwego rw'ubuzima. Ingingo yindi niyo kubyaza umusaruro ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse akaba ari nayo ikomeye, aho ibihugu byombi byiyemeje gukorera mu mucyo mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse bikanafatanya muri urwo rwego rw'ingenzi mu by'ubukungu.